Shubor nakaslem jong Nongseng Hima. Hado shispa shipongut kinong sengkam sengjam nakaling garilum khasi bat jantia kila yop Pdiang ki Syrnod ban Jingshah bakila Pyndep ki Jingshah Hikai halor kikam Sniang Syiar kabane handusi linter nadu ka hanyo tarik nadu ka khatlai tarik nailar ya kani ki jing Hikai ka belatip kum ka livestock development training program in poultry and piggery farming lapnong da ka PT Dean Dial Community College and Skill Development Center wa yajer ka Constituent College jong ka North Eastern Hill University. Ki Rushimpang ki bala ajing Hikai ki long u Dr. Rimiki Suchang, Technical Expert, Animal Husbandry and Veterinary KVK West Chand Hills District, lembar Ngut ki nong Rijingri Bapau ka District, Baganthup uba Yanis Lingdo Person, Bat Foster Karsono. Hagani jilang penkut ya kani jing ajing Hikai ki bala long ha hall ka Dean Dial Upadhai Community and Skill Development Center, Lawan Bansam ki Syrnod the Deputy Director Planning, Directorate of Animal Husbandry and Veterinary ka Sarkar Jila u Dr. Punhunlang Bala War, Hagjinanlang ka Additional Deputy Commissioner but CEO ka Juwai Municipal Board, ka kong DV Lingdo, u Principal ICDDUCC, u Dr. F. Sumer, bat Wahid Shnong Wayajer, u ba Sanwut ki Lalu, nalor kiwe. U Dr. Punhunlang Bala War, Hagjingkran u Lugentui ki nong Shimbenta, Bakin pentrekam gejing Hikai ke bakila yo badru ban stangno eka kamri jingri kena bakin la ban yeng halaki jongki kejat bat bakan long ru kalat yo kam yo jam yaki kakong DV lingdo kalero eka jing persang jong kenihu bat ka DDUCC ban kersha ni kejinon kam bat gejing angnut jong ki nodap bat ki samla kathan kala ai jing badru ikino shibenta ki badan jing temu ban Sniang Syiar bagi de ban 3 minute bat yaisha bat le khoi le subai ki jingri jingdup kenang bakin yo Banyada na kijing sapriang kijing pang. Kanu keba pi pitmu ba pensim. Karai ba pen ri. Namarla pi sulong sebut terneng kum tu ong pi le lomwir masong no kan flok ke iru. Di long ki break ba long focus. Swaba pin sedang ye ngale di simen. Okay, mentah fila dan technically la yo lengbai Dr. Rimiki ila batai fi kumno. Ba fi de ba pen le kuno pen ai bam. Kino kijat Sniang, ki species ayu, ka bam ayu, ka yeng kesem ke depan long ke bakum no. Tamah fi depan perkat ba, number 1 kedai ya ke marketing mo. Kendari ki Syiar, syubu entah firi Syiar broiler, kedai Syiar bam do, haka cekah ke bam yard, ba pimla dia, haba haka Jingshah ke demand ke bun ke peleng. Tiga kan long ba bread yu mau naik mat ke Sniang Syiar. Kaya ijing trace tom jo firu naik kanumi. Kapisah ba fi invest through finumla ba fin recover ya ka. Tinga suggest you fi first and foremost shwa fin le aka study shwa ya market mo. Naya bot terneng ya mentali man syong no ni kumgi sasar le ti kebadan sebhoi par ka kham don kham em kidan be ki farm houses sebhoi. Kiri you ngai le di rumo ngari tu support manga ngari pre you bangan gain experience ngari Sniang. Tinga so tu orang tu ba pensubut terneng kamlong ra ki badan pisang tem lele nrai fi ba fi fitmu ba fin yeng ya jong ki kijat pada fi hap long focus fi hap long tiap tip fi hap tuat jung modru ya ka market kalong kumno ni hang ding la don lupa ka market kumbong i jong i ba neru la don lupa ka demand le ka babun gimla bangin pendap ya ka demand nrai the point here is kumno ba fin tap ya ka market. Kalau don't lupa, pihak tap ya ka. Mar siap kreatif ni kumacong i headman i ram asnong ne rilong baka bamdo. Tama fi rin tip pada ya ka market number 1 but ya ka number ba kreatif ya ka market flat song tu dia ba fin sibuk la rius yang kat hada bun he aku tu kopor ba fin dia bagian ya bamdo. Tikaya fi onong la like itu ipor pada tu kemut hey bindi, abdi tak. Dia file ya kenu berbor di finio no. Kemarin finio no kemudian jimto hi finile mo. To next saya kata nganung you kam keren you ba dia fila lengba ke training jo fi menta fila so tu finiri kan ni let's say yang ansim example you Sniang penkha di lengbai Dr. Rimiki ru ila aj jing Hikai ya fi
kumno ba pinri kidawai iu ba pinai nang ta pada ru kabam iu ba pinai nga syukwa ban banjur ya kawai ka kentien ke bai ong i Dr. Rimiki ne biosecurity katharai ila ai jing hikai ya phi chpang kata ke biosecurity tamang syukwa ban hang nien ma ble iu hakini snam balala kidan kutu ke jing pang klam jing kisniang mo African swine fever kani ka African swine fever bam juron ko hapo ri India ru kanang sedang nang ni na north east jungi yakisniang kani jing pang kamdon dawai kamdon tikar season kelawan pula kempang uwe usniang hakasem jupi chuo finish potli ngan IP de jing to within sitayo pro potli kelak kin kelam lo chuo ladi kidai kinyang keme kibaran potli chuo ki kha potli ki kun sniang mo lapide ya kun sniang san hajar uwe potli san pawajar multiply do shoda kamu kata bila loss tinga kwa ban stress ikini ke biosecurity mo kena sedang kenu ke farm na syai so bha wat sya ya no ubriu bana syabar bondrung a farm jongfi la kadai farm Sniang ni ke farm Syiar ke Syiar li kan mau bakadai ka jingri ke betelot ba kalau entah ke Syiar pi email step iklam iwe kat finawan janmiet ani kini sespotli kelak kelam kan finum syan mo walisha ya pinabu briru uban pek gitu ban aibami gitu ru sumpah pikir ya kejuti in fact la fila le ni okay ki farm ba he le ni pa thong de uniform unwan tu kliang ki jan kinep room dak tu ko ba uniform ko ritik tang ha farm toy inumla bale ha dokta kata bot kan mau ki juti phi pin le subo filai nyom te yau musiang tu khati leki leka ngam tharai fin rong di tu ki juti spok kamera thia pin amrung ra sai kejat shwa pin iu serung kamera thia serung kamera pa kumtaru fi rap perkhat ya ka farm ju fi mo malung ba ki tu ki juti pi yonra ki pimla fin tem kinyang jimpang ki jai matali ki tu virus ba fim i khaman tiuni African swine fever ru ngasu stress African swine fever makadai ketuk bagi padon mo ke jing sumar bobiang ngila ban yada tang larang idon ke biosecurity ke bobiang ke ingata ke biosecurity pada ko moong menne pada pe ye ke barung bomi a farm jofi one kinong des Sniang kinong thiet Sniang le nong di kinong thiet Sniang le pikir bha ulawan na ka farm junga namar ngis te sya kasi hil si sya nyet ba de no wan tu nong thiet Sniang mo support surpai ki Sniang ju fi ki kham he ki kham plung irang ta ga jengget mo ti ulawan na sem junga Sniang ki pang la support to dan bok kini kinang jam no kin yu ta kinang kham he to ngadawan hadin si penai to long man thien to dik sa ka farm ju principal Sniang tu betip top sebandino lawan support la sebiang sengai tang hadian kat no kijongat kini yu lapang yu yap untuk yap ukta ka yu jong ini kan belong ready ban di sedang kayap ti sengobha nomor beli yu tu la support nang Sniang junga ka papang ko ya sem ini pula support nang Sniang juni ba yu kumba ibi te ti sengobha la da along bala wali syar la da lady ke por ba pindi lesi mo fi hakasem jo fi plan takadur pila panwan ra no ikti ki kun Sniang ni tu Sniang ki bara sngai kam shab khmat wali sha ken rung min farm jo fi mo te kum juru ya kasiaru hakata kadur in fact kasiar li kalong little bit you number kadan ketuka ijing pangru na kasiar avian influenza biki ong mo tu ka bay bit subriu di pihak Syiar ita ki mo mendai bangat hai om pejamo ban ong bangan penting fi i ba kiniri kini it is part of the protocol of fidan farm to sakui da ngamut ban ong mo barabor haba nga dan ko opportunity menteri ba government of India mo tengin dale kini ki training kini ki yu ki bahe bang si don kata ko wi bangi ong networking night baru kali participants ni you mo masan wan
na keleng ke India beri kiwan foreign itu keren tu networking kabung mud iu kabung mud bapia keren iwe isim phone number tili kamle standard ki ari tu card mo business card i exchange gitu i bapin yo ke i ke jingmud kadai ke bapi pinlong pinya itu pinisang ya jang mo ti nakaliang jangan aku mengoong himene baru kiji keren kiji hikai kilayo lun deke ke bang asyikwa ban kentu hang ya ki kalong bahwa ngadu bene kila kibe keren kila kentu ya ki ba kebedon kam tam kadai ka jini Aisyah bat ka jing tre shitong klem ka jini Aisyah klem ka jing tre shitong kan mau ba ki baru ki bang sedang ki bang itmu ki long le no Kajing Aisyah kadi kepada kong tam, ndai belong trace kayo yang yo mdan jingwi kam biang kani kam biang katai Aisyah nama ru so jong kajing Aisyah ndai betiang tam mo ka bhai ni ngatip kam dei ka besuk belong ki Aisyah kanu kam ndai nget yang ba kalong shisha ada pila hi ban sha ki trace tom nadu mensin ki ye ya kakam de kamut pinpoint shisha chaka ta thong jong ke jong ki benda ki don ta ki nong ram lene ki kita ki nongseng kam ki ban long kita ki nongseng kam ki entrepreneurs mo ki bangyong ne ki ban seng kam hadin habot tang ya la dia kin long ru kita ki nong ai kam hapo jong ki aklai ngur ki bri ki la berbo ban ai kam kan nu ke jing kemen Belong kita kibrio kiba ai kam lang ye kiwai kim kimi lan ti shu nang no ndai ki ai kam lang ye kiwai taka jing ban toy ka ya kum ta ki ai kam arngut kini arngut ndak lanang kitu kiwat ki ai kam salai ngut ter ka ya ta ka yu la de ngilong shisha kum ta baro ka kam ha ga ri jumi undan ban wan ban kene shu ngin tray dala ka jong ka kti ngin tray la dala ka jong ka sep dala jong ka jing minot ai bagani ke trading job ki bapi wan ang bahkan sukut tang bapi wan bamja ni jadi tang pani pintu perlok nama bunsin lok susi ba kelong ta don ngasi ai training ke center bapi ya iki kita sama ki wan training andre kalau we geski bagi kinang let yang kinya taksi yang kim sedang mereka nama ga jinglong hijongi ki breu presiden dia jongi ni long bagi kuai di short term investment gin trade ta ban menit ikwa ban yo kata kanong yimde ban pakha kunta namar ka kam rejingri kadi long term investment kan ma wata ban haba fikwa ba fikir finon kam ban investment de naba ba fiklut na de fisutu ye kijing e ba filam fisutu kijing kulut nama da yo da fishu yo ke skim finon stu namar dus da fiklut hede ki usap jong ki jong kata kalong ka ya la phaki ba fisutu da fimare jing e ba kumne dengan pelut dia de ngahap stu manghap triston nama harga distrik jongi kumbangan terkenal ke syam ngan join ku bong ba ngan join ku arajar kap kelas ni mar itu ki por gidon kam man yelam ki exposure visit pun sing ngahap yelam ba sing time umroy lene shwe ki distrik yelam khatam RRTC lene shi ICR atki we ki center nrementa long kos tenan bangila pun kini entrepreneur abang ikren nonta nomor pun sini idon kita ke small and marginal farmer nyo andre idon kami kita entrepreneur nomor ka kerja jong ini idon kita thong bahwa arja song nyo akmar nirbhar bharat lene ide banlong kata develop nation banlong ye kata develop nation ka thong tong sarkar tan mutla iwe to iwe ide banlong kita ke entrepreneur dingi ong banlong entrepreneur kumbo bangin ai kam iwe inde bangin utang lete ngaro dei nongre nasnu tho be jing nongre nama tintin rustak kisyong tam ta batharu sia basnu tho ge jing pang tenya nasnu tho ge jing pang haba usia ta nga tenga lalong kupai ne ginore ke belaya ma ye jing e tenga kwa banina ye ke mama ye jing e haga jing te ke chongi tenga haga ne por shabangan shong na kwa man tentu ye be ba Pyndep ban sting ba Pyndep ban sting ye kakam Pyndep kamau ba ngadon hangne na ka penta kejing ha la sa ngustur kitin parai kong we are here today
for a better tomorrow. Ngakwa ba pin papi bisuto ba pin sim kini ka jingi play. Pidon nang ni do kan new trik jo bana bapra adu mata kasi khala dari bana bapra naga pata ka jingha ka lawai jo ke. Sim pia le bahai ka kam. Ngaban biang wala kam lesu ka por pangani kai bi ya ka jo skujo andre ngaban ye bi semua ba ye ka kam. Semua ba borom ye ka kam. Le bahai ka kam. Ngase ong ye bi ye ka kam kumbe ye ka samla. Fikir mai? Ye ka kam kumbe ye ka samla. Ya la si belanja pi pun pempadon samla Sniang ke samla ro. Ya bidon syara ka kam. Si bahai ka samla kumbe ye ka kam. Rada bidon syara samla pempadon kam. Ye ka kam kumbe ye ka samla. Ngai ni suhu kata. Le bahai ka kam. Hakana beno. Ikam ba pitrai ada pilih ha pinyo kono. Ada pisule mulo mala pinyo mulo mala. Kema wan pule no ai kani ka caka. Kala kani ka caka hane la pun kre ka pata ka chopi. Dia ka cintre sitom. Jeng kiri urang pa ke penya kani ka kamangne. Ki bala puli kala nanti ka pata ka jama ka chopi. Sitio ke la pun bat kor. Bat ke pan biang ni bat ka ba ka di yang ni. Ngim de pule ka. Ngasih kau ni pikuno ko bang ajarin ngong. Time is money. Make use of your time. Wat pelak ya kapo. Punon kam hok ya kapo.